So Revelation chapter 3 ithini yona Revelation chapter 3 sample ithi wena president, members of parliament, nabantu bonke abanemali abacabanga ukuthi bahlakaniphile kodwa abasindiswanga baphile because banemali zabo. So Revelation chapter 3 ithi wena ulokuthi uyaphila kanti ufile. Ucabanga ukuthi uyaphila because ukhona emhlabeni, unemoto, unemali, you are famous, uphethe izinto kanti ufile. Why? Because anybody who does not have the Son of God in him, he has died already. Amen. Umuntu ongasindiswanga anganayo uJesu kuye ufile. Sazwana ke bazalwane, so bengithi ngilungise lapho. Abanye babuza ukuthi ubrother Enigma uthi uSomiza ngeke asindiswe. Hela. Upresident laba bayi-3 esinabo lo wamanje nalo wakhethe kundula naloya as after Mandela nalaba bantu uJesu athi angeke basindiswe. Ngifuna ukuthi ngiyibeke kahle bazalwane ngoba understand. Ngithe uma umuntu ahamba ayothwala athi ngifuna kuba namandla, ngifuna kuba president, ngifuna kuba famous, ngifuna isangoma lelo malimnikeza imithi imithi le emsebenzeni spiritually bathatha umoya wakho abakutshela. So uma unikezwe lento lekade uyifuna uba rich, uba nama business, uba angithi manje you are famous, uyaqula njengalo aqula ingoma athi Jerusalem. All right? Yes. So bayaqula bayenzani usathane ubanikile lento lekade bayifuna spiritually uthatha umoya wakho kodwa bazi. So uJesu athi angeke asindiswe lo muntu ngoba umoya wakhe sekaphane ngawo. Angithi wabo unikezela usathane wamnikeza fame le ayifuna, wamnikeza ama position awafuna. Sinabo management abaningi abo manager emsebenzini makavele manager sonke siyamsaba une dignity bathwele labantu. So I position lekade ayifuna uyitholile but in the spiritual world umoya wakho uhambile inakazi. That means uzoba rich ngoba I position le uzoyithola with a good qualification kodwa abanye bayithola ngokuthwala. Ukuthi bakhethe igama lakhe. So ke uJesu athi labantu laba angeke basindiswe. Ngiyabatshela ukuthi ngiyaphinda bazalwane. Uma uJesu athi abantu angeke basindiswe, angeke basindiswe. uJesu uyazi ukuthi wayasho kanjani. So abantu bona bayaphikisa. That's why the Bible ithi mawufika endlini le ubashumeza ngoJesu. If abafuna ukuthatha uJesu phuma lapho hamba, ushake impahla zakho. uJesu usho kanjani in the Bible. Wenza njani brother? Angithi ungenile lapho wabashumeza house to house ngoJesu. Bathi akuna Jesu akuna into enjalo. So iBhayibheli ithi uJesu bekakhuluma nabafundisi athi if abafuna uku-accept then phuma kulomuzi loyo. Mawufika ngaphandle thinta icathulo zakho isho kanjani iBhayibheli ithi phuma kubo. That means bafile spiritual ngeke basasindiswe ngoba umusa ufikile kubo bona they don't accept it. So in the spiritual world uJesu uthi thintani thintithani shake your clothes. And niphume lapho ngoba nilethe umusa abawufuni, nilethe uJesu uphilisa abantu abafuna ukumthatha. So thintitha ususe spirit sawo angeke basasindiswe. Uthi ke uJesu izolo Friday bengikhuluma somewhere kwenye show ngibuziwe then ngaphendula babuza ukuthi umuntu abasindiswe kanjani kanti umusa ukhona kodwa uma umuntu sekathengisa umoya wakhe njengawe uma uphethe imali wayothenga ngayo iyaphuma imali kuwe uthenge isinkwa bakunikeza isinkwa then imali lekade unayo uthenge ngayo isinkwa then imali ihambile wena uthole isinkwa. So mina mangifika ngithi ngifuna imali yami uzothi anginayo ngithenga isinkwa ngayo. Angithi wabo. So that means nawe uthengisa ngomoya wakho bakunike lento lekade uyifuna bathatha umoya wakho. So uJesu uthi uzosindiswa kanjani kanti uphani ngomoya wakhe. Uphani ngomoya wakhe lo muntu lo. So ke yena wathola lento lekade ayifuna. Ufuna iposition so uyitholile. Kunabantu abaningi mawungene ku YouTube baya confess bathi hey ngihambile ngayothwala ngaba nemali eziningi manje nayo inyoka le isefuna ukulala nabantwana bami manje base bafuna ukusindiswa ngithi and manje badoma ngani babalekela from which doctor to another which doctor abayi kuJesu wabona ukuthi balahlekile abayi kuJesu bayo vuma izono basindiswa. Manje ke ngiyabuza ke izolo mabangibuza kule interview ngibuza lo kade interview ngithi kuwe president uma afuna ukungena ezulwini uJesu uthi angeke asindiswe kodwa there's one chance if afuna ukusindiswa fanele ukuthi aphane ngento zakhe lezi asithontshile in the country.
iputshontshe imali makaphane ngayo mayisuke kuye izinto zonke asithole ngendlela wrong mazisuke kuye then uzorepent uzoba clean so ngoba angeke abantu basuse ama riches wabo baphane ngawo then ke uJesu uthi angeke basindiswe because bathanda izinto uphethe izinto lezo urich ufamous umuntu angithi that's why ke sikhetha sikhuluma amagama wabantu ngoba uJesu uyabaveza ukuthi lona nalona angeke basindiswe ukuthi asindiswe kufanele ukuthi asuke kule position aye phansi so ubani ukuyimillionaire ana 2 million or 3 million and we telling ngendlela engekho right athi manje ngifuna uJesu athi phana ngale mali yakho ke unikeza abantu bampofu then uze kimi sihambe uza khona lo muntu ngeke bathi phana ngale moto zakho iziteni lezi ezinkulu nikeza umfundisi loya othengisa le moto imali yakho uyinikeza abantu bampofu uza khona na so wabona ukuthi abantu angeke basindiswe uJesu athi laba angeke basindi bathengisa umoya wabo they love the world so ke it's like that uma umuntu athi umusa ukhona kodwa iBhayibheli besikhuluma nomfundisi endleleni kunomuntu in the Bible umuntu lo uke wafika kuJesu athi Lord Jesus mina ngifuna ukungena ezulwini ngenze kanjani uJesu athi hlonipha ubaba wakho hlonipha umama wakho nobaba wakho abazali bakho athi ngiyabahlonipha kusuka kudala uJesu athi okay ngoba you are rich thengisa ngezinto zakho zonke ezenza ukuthi ube rich leyo mali leyo uyinikeza abantu bampofu ungabi rich we1 ubillionaire we1 abantu balambini siza abantu ngemali uma ufunda iBhayibheli ithi lo muntu lo wathi kuJesu ngamani ngahamba wahamba so uJesu uyasibonisa ukuthi kunabantu angeke basindiswe that's why ayenza umzekelo wathi giraffe yini ngesizulu indlula mithi giraffe ne that's why uJesu ayenza camel yes camel a camel not a giraffe yes camel so uJesu uyenza iexample ngegiraffe athi inaliti lesithunga ngayo inembobo encane kodwa uJesu uthi igiraffe mayifuna ukungena ezulwini izongena ngale mbobo le ifuna ukungena ezulwini kodwa imbobo encane bekasenzela umzekelo uJesu ukuthi ukungena ezulwini is not easy camel inde kodwa ufuna ukungena ezulwini umnyango omncane iyafuna yakuyafaka angithi wabo because ifuna ukungena ezulwini so lo puthi lo uJesu kade akhuluma naye la in the Bible uJesu wathi kuye thengisa ngemali yakho nezinto zakho ama-business wakho ngale mali eningi siza abantu abampofu washiya uJesu lapho wahamba wathi never why he loves the world so uyabona ukuthi kunabantu angeke baphenduke uyayibona le ndaba le so abantu bathi umusa ukhona kodwa phana ngalezi zinto lezi zakho lezi uthatha isiphambano uhambe noJesu abafuni ngoba uowner Spar uowner Shoprite uowner what ezakhe urich bathi unemoto ezi10 we1 nikeza uChris A1 nikeza Enigma A1 athi imoto le uyazi ukuthi imalini okay angithi ufuna ukungena ezulwini kungenwa ngenaliti encane ngena so wena awufuna ukuphana ngemoto but ufuna ukungena imoto zakho zi10 awunginikeze i1 uthi usithanda kodwa uyi1 imoto zi10 that's why uJesu enza umzekelo ukuthi imbobo encane kuzangena labo abayenza ngamandla bathi imoto zakho nazo athi ngiyasiya ngifuna ukungena ezulwini ashiya imoto zakhe uzongena lo muntu lo upresident angaphana ngento zakhe uma ana 2 billion angayinikeza abantu eSouth Africa athi hayi sengifuna uJesu manje ngiyabona amalanga wamaphelile ngifuna uJesu everybody azothatha 10,000 wonke abantu base mhlabeni eSouth Africa wazana ngina 3 billion omunye nomunye 10,000 hey ngifuna ukungena ezulwini angayenza ngeke brother that's why ngithi kunabantu angeke basindiswe ngiphendula laba abaloku baphikisana nami bathi umusa ukhona kodwa abantu bawushiye uJesu ubuza lo baba athi thengisa ngento zakho uze ungilandele washiya uJesu wathi ngabani nga inkulu amabhizinisi wami nginama taxi wami ngisebenzele kanzima so ke washiya uJesu lapho uJesu athi ngiyabona ukuthi kunzima ungena ezulwini sazwana ke all right